turističke sezone jednog apartmanoposjednika. Poslušajte! Promotivni video postavlja mladi Vlaj. U njemu kaže: alo turist, Alo turist, dođi ovdi jer ovdi je raj. Ma gledaj ovi pogled, gledaj žal. Umoči svoje noge, toplo je, pa mi smo top destinacija. Kod nas su i zvijezde. nakon 14 dana video mu ima 90 pregleda, od čega 90 njegovih. Tada mladić shvaća da turisti neće doći. Oboji se sve, na oči mu pada mrak. Nema turista, pa to je smak. Drhtave mu ruke, tu je kraj. Ubio ga turistički podbačaj. Eto tako vam je skončo mladi Vlaj. Vlaj u drami. Vlaj u drami. Kraj tužne priče.